sa chisen pat kuble ye fi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong umau por habing ne ya chaprang bat ka khubor hagani ka por tungun ye pe ye ki mat ke bakong san jong ka khubor kumne lei maramot ka senjuk ke wahe snong yuksi pelun ye ke srok na du den ling hadu talau iwe point san klor tangka mangkatnat water resources banyada kirke ye ki artli ki snong hakhap pot bangladesh ki kamri jingri ki kham he jingyo ban ye ki we ki kam sarkar ong uma wailat ngin ye ne abat ka UDP om kumbala paw ha ki social media na klem dawa ai henringa sugarpat ban pendep ye ki project basateng ong uba Kennedy la pliperda ye ke lempung ye le kai kenjat bol ka KFT arja RPR hapenden mau thawyang ka senju ki wahe snong yuksi pelon men henin ke sngi rengkat ki pajba nong chong snong na ki snong ba marjan ki layo ban marmot ye ke surok na du den len shadu talau bat umblo kane ke surok kade ke bagi pajba kumju ki nong rep na ka snong yuksi pelon bat ki snong ki ba marjan ki jupanan kam bha na ka benta ban lejbri le lengkha kit mau ki chiam bat kit deng ki se bat kalong ru ubut lum jong garoi kapar ye ki pajba nong chong snong ka than yuksi hakani ke jing maramot ya kane ka surak ta kispa ngut ki pajba nong shong shnong na ka yuksi pelun ki pekenthum ya ka yuksi yapkla yuksi kian mensar yuksi tongkian yuksi priang bat yuksi denlin harangkat ki shnong ba marjan kom ko salai kelahir rangkat ki mok khiu bat ki lengka ban maramot nakaliang jong kesenjung kala ai kublai ya oma nehemaya tengkan obolong uwe ne ginong shong shnong obolai rap kulu mensiem nakaplala jong dakimau nakabentabon yo pendap ya baro kitliu kisar ke bodon hasilenter jong kene kesurong kumjuru nakaliang jong uma nehemaya tengkan daladi ulahir shakani ke jaka nakabentabon ya rap ya trilang bat kipat ba haga balun langru ke wahe shnong bat secretary shnong jong baro ke shnong ki bahap apo jong ke yuksi pelun UMLA ka Mausanram constituency uba HM Syangpeliang haka arpa hundro terik naitung arajar arpuar ulay alami kinungkit kam shnong jong artli ki shnong kibadon hakaput Bangladesh banyakandu ya uba brolding nong sej menteri katnat water resources ban panjing arab banyada nakajing syaklong hakawa umngi ki artli ki shnong ki balasyak kta nakajing syaklong hakawa umngi ki kentup ya kishnong lalpani badangar dob hakaba kite ki artli ki shnong kidon mentah padang kajing syong seir Habai keren berkinang tok kubor uba HM Syangpeliang ulai tu bamau kum UMLA katany harengkat kinoy alam shnong kila kerpat ya menteri ban aino kloi kilat jiada ya kite ki artuli ki shnong badia turu bana kaliang katnat kalamang siklur sanlak tingka kajinglut banyada ya kite ki artuli ki shnong barhakasan tarik nailar menteri unyarhi dalade banlejpe ya kajinglong jingman jong kite ki artuli ki shnong dangsian uba HM Syangpeliang harengkat ki officer kila lej banjurip ya kite ki artuli ki shnong barlap bakila syak takjur haka baki pankhana kisem senyang kasurok kila syarat no haka bar kidan hadu saup hotuli kiying kibadan marjan berketika wa kibadan hapdeng ke jingma di madasi ngilayo ban yakendo ya minister iba brol iba dipet ya ka water resources department kejingwan jongi kadon kadau ba how to slap bajur how na june kani gawa umngi kebayai na khap jong ka sinong dangar lalpani dangar dok telapon julor ya kiying kisem bat kelarat ro ya kekendo ya kisnong thau kibadon ha khap jong kani gawa idon hangni atli kisnong lalpani bat naka dok idon gini kisnong kibangalawan Yalam lang kasi dekat bagi rang basnong jo lalpani rang basnong jo ngadom bat singirawan ban pensngo home minister bang idon kam ban moromat ban penbha bat ban yada na ke jingjulor jong kanigawa yang ini sinong artili ladapi late ban page chathe inyu I de khikman jong ba tang hapo sitayo baslap jur manakani hubunai jun kani gawa umni labam kumbalai spa mitar na tai naka letiya jongka wa boros kata labam lai spa mitar sepo bat kalarat lut ya ki jingtung jingka bat kumju kalarat ya ka surok jong border kalarat ya ka sentry post jong ki BSF bat kumju ya ki semsnian ya ki chaka shong jo kibriu de ka jing julor
kalong kabajur hadu tak bad hadu mentah ini kinong saksong kimpatio ya kan ono ka compensation na kalian ke kom Jingwan mentasi banyak kendu yung Minister in charge water resources kalong ban dawa ya kita protection na kani dawa but the Minister ilong ba ngidon kam mangin le marmar ya ni kam but santarik jong upunai August ilabu ya kasi ba inwan pe hi dalade ban jurip ya kani kajing punjulor jong ni kawa but inwan elam de ata ya chief engineer but giving me officer tengingai ba ke sarkar kan simkian ya kani kam ban ai kajing yada na kajing punjulor jong ni kawa bat panyada ya kita gilong yeng kibadon harurwa kumbang ilade le eka sarbe palat laipo saputuli ki yeng kidon harurwa kibadon hakajingma ba hakano no por lada niyo yu slap ba khamne kumba laisi sausi kani kawa kan sapam biang ya kani ka khndo kibadon hakini kishnong bat kita ki laipo saputuli ki yeng lese kin jab bat kin chap prahak ni kawa di nomor kata ni labu yang ini kecil kepan kabakar pang home minister bat ni snow na superintendent engineer bawang ba kiladap sinai ke estimate yang undang ni kakam kabakoi hadu siklor sanla tengingai baka sarkar kan sa sanction ya kene kapisa ka siklor sanla but I ka immediate repair and immediate protection ya kini kisnong bra Ka District Animal Husbandry and Veterinary Officer West Jaintia Hills District Juai haka 8% tarik unaitung kala penlong ya ka program ajing hika ye kilai spa ngut kinong rijing ri jong ke district kom shibenta ban ajing tip ye ki halor kila jingeda ya ki jingri na ki jingpang babun jan bat banang ban penek pensa ya ki jingri ya kani la penlong ha chutwaku indoor hall sport complex kom auditorium Juai Ya ke jingelang ha kani gasngi lapnya dau Dr. DI Kejam District AH and Veterinary Officer ha ke bau MLA jong ke Juai constituency uma wailat miki shila ulalong kum ukongsan layo ru ya ke jingkren lamprang shaphangi kam ri jingri dau Dr. GL Niang Subdivisional AH and Veterinary Officer Amlarem Laito ba ke jing penlong ya ke ne ke program aji hi ka ya ke nongri jingri ke district kalong shibenta na ke jingrakhi ya ke jingdap san post nem ke jela bat ke jingyo lai lut jong ke ri India ke banyak pusan ne ke azadi ki amrit mahotsav kat baki armut ki reurang ba ki bedai ru ke nongri jingri bapau ba hapo jong ke district kata uma tanli lapasam bat uma pileng do ubalong ha ke juk ke por uwa he chnong jong ke chut waku kila ai ke jingkren ha ke ne ke ski kum kalat ban ajing tiplem shakipara nongri jingri ukongsan ma waila chila haba ajing kren ulabu ye ke jing kentu ye ke nongri jingri ke district bakin long ki betre shitom ha ka kam klem da don ka jingle ran ka badon kam e ka long shwa ban sim ye ke ni ka kam ri jingri don kam man long ki bala pentibit ye lede ka kam ri jingri ka de ka wei ne kilat kamai ha ki ni gisngi jong ke jing kedu kam kedu jam bat la da yanu jor ye ke jing yo ru ka kam ri jingri kadang kam he ban ye ki wei de ki kam sarkar ong uma wailat Kumta ubu ke jingken tu ye kitra jela bekin shim ye ka kamri masih kum kalat kamai ulo ong ru bawat na kaliang jong ka sarkar kala persang menyerap ye kinong rep dah ka bawan ra ye ki skim bapher hadin jong ka ni ka program balengkot kala don ke jing batai ba kambania shekinong ri jingri ke district balwan ban aji kai dakiri shampang Nto chai ginong wei wan gi chini gi thau gi yong tango berkat bai ile wan gi ginong wei chi thau gi yong ne bai le oto imbi ni ukre ye gini gi kam ki wa ki kre dan gini gi snem gi redep le paji tan na ginong ri mesi kende pau persen na ginong ri mesi to ki non tribal le ne gi dekhar me bai le ki bru yong i ben gi uchim ye gini gi kam tane te daw le i kwa gi ta gi nong wei mwan gi chi ka thau yong i hap i uchim ukre ye ni kam banto ikam iwa kre i henry emile ke jing mentoy go he uchibon ke jing mentoy le da pai pi ni de kar yo sa che ni le da pai pi ye gi ni nong ri masi yo bina ro kom sa gi da sa gi te dem te riam ni te gi sula gi wa mo go jet le ni kam te ter tam khanai pi le yo pi ga la lai che ke chnong yong pi lai che ke
chnong yong ki man da poi bi chnong yong ki u khon yong ki udah man doktor udah man engineer sa i yung i building i wa he i wa kamai tani te dau em go galat kam da khana ma pilan ni man da pen tebit man da pen he pi ho la ri wi a te liu snyang chi wan yo jing man toy em ka mu pen he pen boni ri le da ri wan ni san pau chi spa te li hay te so yo ye ke jing man toy ku skhian bat kham tam nei liang yong ko sarkar de thoi galat kuluti go pair de sedang ye ke pigari mission ko wi ne mission go he tam ma po ri India kanai pi ko he tam ma po ri India gigi state po ri India ka man katte ki de duna ke jing pelut ke investment gi ne he jing to ke veterinary ne bhai le ki bru chai lai ki de chna gi ya ke jing man toy ya ke jing em kam nei te da sarkar nduk de go yarap ye ki pana pelut pana penset pana penhe pana sedang gi ya ke business ke yong ki Henry ya ke state yong i knang wo pen chlur ye pi kam minong ri jing ri des dang ye ke mission yo pair na do kamong ye ke piggery mission ye ke poultry mission ye ke bee mission ye ke dairy mission yo pair tani ti da wa kwao ye pi kam minong rep em ka mu chim ke bu pi Najlab ngi kentai ye kata kubor bami kata sni malak plan YouTube la plan kubor i kentai ngi kum kersen ngi kum kiperti pi ini ne back bat ke UDP Kinong Kershan jong ka United Democratic Party jelep unit kila penpau ye jing sausi bat sengo kundet ban yo i ha kilat pathai khubor batang na kadau bau ba HM Shangpliang MLA ka Mausenram constituency ubalalik penyeso syakawe pat ka parti ulakam babaro kitu gewelwan shike jingalang kilawan man penyeso bat ai ke jing Kershan ye u na ka benta ke election araja arpulai Habakran hakilat pathai khubor na kaliang jong Kinong Kershan jong ka UDP jelep unit kila penpau bakum kani ke jingkam trai ye kibriu bakin long Kinong Kershan jong u MLA u ba HM Shangpliang tang na kadau bakilawan se ke jingalang jong u kalong ke ke bomla ban pediang namar kalong kumbathok bat shulam ler kila ong ba kila le se ke jingalang namar ba ukhot ban sam scheme Henry Pause on dala poi se ke jingalang kala long da khongpong namar uklem IAA panban hakabakut u panpau perthei bakilawan man penyeso bat Kershan ya u layathu ki pai ba nong Kershan namar kata kila penpau ba hadu menta kim padon kanu karai ban Kershan ya kiwe pat ki parti Henry tang ye ka parti UDP hapo ga jingalam jong ba Olan Singh Suin parti na UDP ni kuat percaya ni por ba hago to sni por artrik no pai ni ko sni ngi kum kersen UDP ngi kentai ni sakot semua ka sni marbala om dok men snong orang snong na snong ngi ngi lek ka sni na marba UMLA jongi kum ka Mausenram constituency don IAA ngi te ba ngi kum kersen UDP ngi kum parti UDP Namar uang ngilang list kerteng na jelap don benai uang terus ngi tengi kum ki parti UDP ngile mar percaya ngi om ngi wan nama taka parti hari wan nama taka snong tengi kum kinong snong kum ka parti UDP ngile namar uang don benai terhing ngi kum keseng ngi kum ka parti UDP namar uang list kerteng ki yang ngi dia terus ngile hari ke badia susi angkat yang ngi terus ngi mà mumpoy ka to ka jirang dung o ni kun ki parti UDP ngai tes ni siap dia soba marong ba ngi kun ka UDP ka seng o parti UDP na jalap nilai ya so bat ka bat u siap dia tes ni to kun ki parti UDP bandai dia so bat u siap dia Presiden juga area UDP parti juga area penasihat orang apa untuk dia hak WD berkejing kubur berkantrik Masya dia semua kini dalam UDP Kinong Kershan UDP yang mega parti yang jelap di bersyukur apa bersyukur dia ba om dei bersyukur dia semua parti jumlah sembilan hari no yang Kinong Kershan mega parti UDP sini kisah kot orang Washnong ba ai ki ban terus kim kin mo ki mo ki kin thei ki ri kin thei ki ban duk ki ban ni ki kwa hi mo ban yo na kap no
Retro sen la poe tu gejaka la syak pliang subhai ki baki nong no kinu kersian no champion. Ayen ki bersyai mene baki kini kersian no champion. Betul nak kata-kata. Jika haduk mentah kini kinu kersian UDP kidang ini berkersian no baksoin. Na imne ya pun kidang ini. Kadang gijing ko ba la do baksoin ni tiket UDP ru. Kini kersian no baksoin. Kata si kami kubur bikin kersian aku champion kata kalau ke balam ler ke top ke syai hendrai na syai ini bagi ini kini kersian UDP kini ini parti UDP hadu benda dari kesini election ban penjob dan buram ikut tong joka UDP ba olam sing sui dengan kuat bersyai yang kata alam dengan bentar jika beda berkejing rung jong banam perang senai tang mo syai syai ba SM champion dengan try kalak banlong mo na kalian yung ismet bila ka na siyam kanu ka daw ka jing kenduk ka jing siya panbig mo siyang piang tila kumngop mo kumubre mo ka jing telot ka jing ka jing telot kumubre mo ila kumngop no ka jing siya panbig mo siyang piang tingi mo matit boy kada do day ka sing election ila ban long biang no kersian yung ngi ko parti UDP mo intip ya kata mo re ngatrai kala bande ka jing siya panbig ka jong uhaw ba siyang piang ulit ban penyeso ba siyang piang re ngatrai la da kamdan kanu kanu gajing seiso hapde gajung uber pasang piang afrai ulang wan pai pat ka parti di pijungi tinga shon murin ko mede bat katu kubor mi akar artrik di laliang presiden jungi imdatip ha tu sini presiden juga parti di pinang nang jelat di ngako musya ba oi ngana kaliang jonga ngamde nu kersian jong ka parti di pinang dulu sene marjan ka kersian yu pasang piang ko musya pi ngako ngade no kersian jong pak champion ngade ru eksekutif member jong ka blok kongres tu por rehadian bang la yo mat ye ka jede jong ni kiduk kisuk kiran li pak champion ngasno kami hap bagi nama ba pak champion hi long high five plat ke jing im di baki nom kendong baki beduk kam don jede ru em kget konsat kum ra no mi mat ba ngam batai pang kum tau nong thau anya ki indor bar thau anya bo kreng sebenere ngam batai knya hak bede bat ka jinglong nong mikmat pai ba bede kirit kiria kiduk kisuk ke ka jinglong jong itu kumut nyahap kerdang bagi beduk ki besuk itu usya penbit hang ni hang tai lembak ki bahan ni dalam ju ubah mat we na kalian ju pada banede beri akam benji de kendia doa ju itu ndo hiru wat beri ki beria ka daw bi na kalian juga na shimba uni ubri umlong ban long fat ban ni nong bendong di bebit bakan beduk di barang ni kadang na mino na i ban ngaku ban aji ksang bandong musim jing surit musim ban trei pat ban di beduk di barang li ni kinong bendong kadang na kuat ban aji ksang na iba orang sing sui ku kertong ban ikuni gini election ajar lain nak parti UDP ngek unyo ka jingjok ko bodon buram mau nulis nama ajar lain ba olah sing sing parti UDP da ka je trelang ba jing kersian dungi kirit kiria ki beduk ki besuk unyo ka jingjok ko bodon buram October 2021 me and Bla we were fighting a losing battle when Baba came out from the Congress and fought with the NPP ticket I fought from the Congress ticket and we both lost. During the time, hate and hatred surpasses us. But today, because of the loss for our people and constituency, we have joined together to fight a winning battle in 2022. So from the bottom of my heart, together with my people and my supporters, we thank Lampuran Black, a real gentleman with a big heart, who agreed to step down and pave the way for me to contest the coming general election 2023 from Mount Constituency. And he promised to work together hand in hand so that we claim the seat of Mopang in 2023. Let us give Babla a big hand. Sir, with your permission, may I speak in our own dialect? Because most of my friends, they may not find comfortable with the foreign language. Hindi, nagsubatay ka ay kisiya ng kikisuna. Mga
boy sila kene parti NPP. Kama perlu niya magkakasngi bukan kiyo ang negarasan. Rangkap ng national president ini. Sir Tonga Sama. Vice President, National Vice President ini. Isa pastor, pakiwai-kiwai kekendang-kendang. Maka samkrit jeng mulai April. Anggap kirangga kia bentuk na ke parti NPP. Berkosiau hanga balong bagian John Locke sa ke parti NPP. Tidak kali kira mayor ko ke parti. Kiyong ide ki executive member sa ke parti. Locke ano ko pa yun. Kiyong iwan rin ka executive jong isang pastor. Tingnan ko lang ang kakurtom ng yatren mga abay ba pastor. Katartrek banay April. Niyasyon layo. Mana ipabla hayeng ke ba pastor. Batung bawai tinta hadir bangila. Ya duriap ha hadir bangila keren ha. Ngong yi. La fikwa de juba muka. Ngong Nama-nama dan simran, kami ni kendo yang diperoleh di jemaah, kinong kesan di jemaah, kibangalay do kia atau gamlang, kibangalay sa akin sisa kan lelang, bat kibangalay jauh umat lah, ngamla atau simran berwe, ngamdan rengka-rengka bat kipai bahasa, tiba pastor yang oke, sibenai pilawa, ngongan pesan sibenai, bat hadir nangka, ngayara. Jadi kendang tersurat jaga konstitusi mohon, bangla persyang bagi kendo, dalam kijong diperluan. Bagi surga bumi yang diperluan kijongnya, kalau lah 100% kiong kalau mengenai no sekepati NPP. Jadi ini sebelumnya ada general meeting, ada live polri jom live June, bathangka ni shimkara. Bagi penyes no obat parti NPP. Kepada negara yang kalian bilang pesan sama. Regi kuat dan yang kedua apa? Yang bilang pesan sama parti NPP. Kibegan rendah di bawah. Kesan kerek kubnai Julai. Lai benai trik ngelu santri kubnai April. Pada santri kubnai Julai. Trik lai benai. Hadin mengelaya nanti. Hadin mengelaya durak bah. Ngay gendo lang ke NPP blok mapa bat pinong kesan sa nana parti kongres bat ha kata kesini nilayaran bangin ya tray rangka bat ni nilayaran bangin join no sa parti NPP bat minta kesini kade kata kongres kade kesini kalau satu mau ya ke bawang konstitusi ada pemengi berok mentang yang wan kru ini ban pinis no bat ke parti NPP. Bat ni snow berang. Yang jendan langsung chief minister berang sini sorban rasan nama kasih. Uno yang ubadal kena ubay ijnai ubad bomju iteng ya berang kono kakak. Kaya ka mangiray mangigalong bangipet ketika tiba utre. Kadang bagi tray ka kono kakak. Kibun kijin no, kibun kijin kho. Ngalung je ni kapag kinakran suwa kila kran. Ii kijin trace tam kijin u. Undang mo bando kagini kipor platet sampos nan. Ban pusyang ban so ya ka problem sa boda. Le ho kijin lam ju mangkalaya. Kadak ban pli ya ke tournament mentakasni kabalong art industrik jong bunai Julai jong resnem art for dan kerja ke bol. Kapenden mau thau yang sport club hakas ki baar jong keteu kaliyo ban play perdano ia kalempung ile kai kenjat bol balatip kum ka knockout football tournament araja arpar hakaba uba HS dingdo ubdei kum ukertong uban saya airing hakani ki election aja arpulai nak NPP jong ka mau kerwat constituency ulalong kubu kongsan hakani ke ski sedang layo ban penile kai dekas ni maulin sport club persya ia ka par mauyong sport club bat ka dom di pay sport club persya ia ka umsau dom risai sport club
Uba HS ding do kumu kongsan habakren haga jingelang ula aimin sem ye kenong penya jong ka mau thau yang sport club bat ye kirang ba shnong bakilala aban penlong ye kum kene ke lempung ye lekai baha ke juk ka bamenta omde tang ka kam kamai pisa jong kenong penya henry ka dei na ka benta kumno bandum lang ye ki para marjan marpa bakin ye sngu sngu jan komshi para ban yo ye kendo ha ka lempung ka bakordor tam kalong bakin yo ye kemet ka bakoi ka bakia lengba ka jingyo ban kilan met bat kumjo ka ajing mentoi ban kinte ye ki samla ha ka yo kam yo jam Wala banjur bakum kinong ilekai kebetulan kam tam kalong bakidi bendon ya ka akor ka buram bat ke jingkit kli yeledi. Lada ki no ya ka akor bat ka buram kinam poi syai ru. Wala pen ket mauru bah ke juk ke bamenta ki kam ilekai kim nei syu ki kam ban yele esngoba ne yele tamasa Henry ki babon kinong ilekai na kini kathan kilala ban shimmenta wat chabar jong ka district ne wat ha ka jala megalia bat wat chabar ru kumjo. Haka ju hi ke sengi na kaliang jong uba HS dingdo ula yo ru ban a jing rap da ka song pisa kum shibenta ban ai min sim bat ban ai ke jing ka shan lem ye kisam la haka ni ke lempung ile kai haka ni ke sengi lai don kat ru mentri shnong uba hamli lengdo uba skem ramsi ba lamprang ton lengkoi bat ki wei de ki rewrang ba bat ki pai ba ki blawan ban sakhilang haka ni ke sengi la yo ru ye ke jing kran lengkot na mentri shnong bat na secretary jong ka penden mauthau yang sports club Pengawan hang ni ngadon ru bat kiwe gi tumu gi ba. Lagi perlok projor di gedon gi plak tip ki ba tu ba. Dan salong ru u kandidat u bandile hakane ka snem aku fly na kepatian titi. Ti mengadon ni ngasno ba. Let's see lada. Ngalong tatu kum urang ba u officer bla song fight no. Na susung fight dengan ba sipo penai tamai tendri lada. Nio e kalat ban chakri sakum tunong mi kpat dengan ngai. Di kampung lagi babon ke hai gi banginang I nang ni syakmat namar bagi pek ya ke balong ta de sek jong yang des kotu kinang dan cibur gi ding na kinang dan kami ga ban ai kata ke jing sos kami bi samla nang mengilak badiang ala ki jong kijat lati ong ha ka kai gi lek kai bol ka ki wei pat ki jat kam ki bangi ngilak ban pe namar bangin si ong betang gi jing tre kam sarkar mta ngim dan ji kermen so ni dan la su namar ba barok kilena ta ngin hapwa gi lak kenti ki bangila ban penlong kilat jing terikam ni langi ong hakarep karyang langi ong haka karkana langi ong hakino gino gijat kam ki bangila ban yang kala gi jong gijat hamtam ni gejuk du ngene ka bamta gejuk ke ba gejuk ke buskom gejuk ke ba ni kermen nabi samla ban alam ni ngene ka pateng ke ba sawa tang ni tin kendiat pat kublek sebut ni Jika tungi la poisya ka bukut jong ka tup kubor sa chisen pan kuble shibon ye fi baro tan hadu begini syambiang kuble shibon